Kulis buni fibro season pan. Te kene kalong kom kancing pen kan mau marba kidon ki pempat de apply hadu mentaru ya kini ki post kabre jong ka DSCS Kashil, DSC West Jahil bat ka Joai Municipal Board. Ta DSCS Kashil kat kum ka tarik last date labu ibu ndru tarik tes kan mau bhal ada empat de apply sa apply no ndru tarik jong mentau benahi. Te jong ka DSC West Jahil kila extend nya ke last date hadu new tarik jong mentau benahi Oktober. Te habre bat jong ka Joai Municipal Board kila extend hadu pratarik jong mentau benahi kini lai tali tes kan mau ha. Jong ka iskasil gidan hadu san ndru tali ki post aim tu te artali ki bala ban apply lot baro kemut ba ki balik arts and science ai kila dai ki tigu bre tang ki balik science kila ban apply kum forestar itu ki tang ki balik science kila ban apply ten re ka LDA bat sectional assistant mut pa baro kila ban apply te hapo West Jan Jahil bre karon grade 4 class 10 pass baro kila ban apply bat jong ka Joai Municipal Board deh kidon adu ba kelas 10 terter driver data entry operator kunta terter te kitu ki bombat apply de mentaru kapor kanang biang te pinang yuk por ban apply gini ki post ki balaj te kande kalong tangkom ka jengpin kan mau tang hi kulisbon